Epa lagunok ongi etorri lastotxapaten kanalera, ongi etorri berdun, mila beratziren da Malaga mazortzi joko honetara, Epic Gamesen doainik atera zutena, aspaldi eta jongo gara frogatzera nolakoa den eta ezagututu erako bat hemen, ala? In front lines, the Entente and Central Powers fight to gain ground in a narrow sector of the front. They can achieve this by capturing and defending a series of trench lines. A trench line can be captured by holding the majority of players, rewarding the attackers with a capture point. Only one team can attack at a time. The other team is defending the contested trench line and cannot advance. The attackers get limited time to capture the contested trench line. The attack's duration can be extended if they gain momentum by inflicting enough casualties on the defenders. An attack is also extended for as long as they maintain a foothold in the contested trench line. Once a trench line is captured, or the attack timer runs out, the roles switch and the other team will get to counter-attack. A team wins if the global timer runs out and possesses more capture points. A team can also win if they successfully defend the last enemy line against a counter-attack. Orain berdin zait. Vale. Artois, Frantzia. Bueno, berdun Frantzia zen. Hemen informazio apur bat azpian historiari buruz. Bale, zehatu barkaga eta dantzatun zonalde horretan denbora asko ez galtzen.
À l'attaque! Venga ya. Suivez-moi! Ez dut ez da ikusi. Ay, vale. On monte à l'assaut! Bueno, este va a atacar hasta el último. En avant! Vale. Galde dugu, ya zer berri jakin joko honetaz. On leur fera payer ça! Beste partida bat izango badirudi baietz. Ia hasieratik apur bat hobeto jokatzen dugu. A ver. À l'attaque! God save the king! Le devoir nous appelle, les amis! Let's go, man!
ya. Vale. Suivez-moi! Repliez-vous! Venga ya. Je recherche! Je vais recharger! Causa de sudaligusi. Ferme, les gars! Stand your ground! Eyes open! Need cover! Reloading! Tenez la ligne! I'm reloading! Cover me! He's done for! Forward line! Attack! Fire on the coordinates! Well done, lads! Hold your ground! Tenez la ligne! Allez, 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 allez! Tenez ferme, les gars! We have an Econ plane overhead! Venga, ya me lo digo. En arrière!
Berekin akatu nago. Ils ne passeront pas! Venga ya. Je recharge! Je recharge! Où allez-vous, soldat? Approchez! En avant! Ah, vale. Vale. Nola. Hai punteria honarekin. Get your asses over there! Approchez! En avant! Ne se touchez! Dira sekulako punteria dago. Venga ya.
Vale. Vamos a ver. Suivez-moi! Retraite! God save the king! Tiro batekin. Venga ya. No sé si no son esto, tío. ¿Tienen algo en tiro cartucho? Venez faire, les gars! À l'attaque! Préparez-vous à les recevoir! Oh Dieu, le gars, il est commun! Plein feu sur les coordonnées!
down, les gars! Suivez-moi! Ya, bueno.
ingurara. Eutsi beharko diogu. Suivez-moi! À l'attaque! Vale. On monte à l'assaut! Sea. Avancez! En avant! Suivez-moi! Dois recharger! Ah! On monte à l'assaut! À l'attaque!
Suivez-moi! Garenean, eskaperi emanda, mandatu ezak. Dans la tranchée! En avant! En avant! En avant! Repliez-vous! Seront fusillés! Vale. On leur fera payer ça! Vale. Oh, bueno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizule, durrengoan gehiago.